Anginibingelele bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. Ngizawuthandaza ngichubeke ngeimfundiso. Unalelizwi lika Isaiah 61 verse 1 and 3. Lapha athi khona Isaiah, bheka umoya kaNkuluNkulu ungigqobile ukuthi ngishumayele ivangeli kwabampofu. Akukhuluma ngabantu abama captive. Akukhuluma ngabantu abathunjiwe. Akukhuluma ngabantu abavalelwe. Wafakazela uLuke 4 verse 18. Lathi bheka umoya kaNkuluNkulu ungigqobile kuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Likhuluma ngabantu abathunjiwe nezinhliziyo ezidabukileyo. Abantu abakuma captive, abakuma spiritual prisons. Ngakho nathi sishumayela levangeli lokukhululwa kwabantu bakaNkuluNkulu. Asikhulumi nje ngamakholwa kuphela. Sikhuluma nawo wonke umuntu odalwe uNkuluNkulu ukuthi akhululwe ebumnyameni. Bazalwane, singashumayeli ivangeli lokusideline. Kunabantu abasebumnyameni ekudinga bakhululwe. Abanye abasimakholwa. Abanye bebakholwa bayekile. Abanye bayibona inzima lento yokukholwa. Sikomunye umhlaba bazalwane, kunzima kakhulu kulomhlaba esikiwo. Umhlaba wemimoya le. Umhlaba wemimoya le. Ehlukahlukene ama forces of darkness. Ngakho abantu baNkuluNkulu sithi asibakhulekeleni lababoshiwe abafasiwe. Bafase kuma prison ahlukahlukene. Thanda izwi lika Jesu Kristu ku Matthew 10:34. Lithi ningaqabanga ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni, kodwa ngilethe inkemba. I have not brought peace in the world, but a sword. Base Hebrew 4:12 likhuluma lithi izwi kaNkuluNkulu linamandla, liphilile, likhaliphile njengenkemba ekhaliphe inhlangothi ezimbili. Hlabahlukanise kumalungu omzimba phakathi komphefumulo nomoya nomkantsha nenyama. Izwi kaNkuluNkulu linamandla, lizozihlukanisela lona. Khulekela abantu abathunjiwe, abantu ababoshiwe kuma different prisons. Ngizawuthandaza egameni lika Jesu. Baba wethu oyingcwele, siyabonga Nkosi banathi usipha amandla Jesu Msindisi okuma kulesi sikhathi. Bakhululwe abantwana bakhe ematilongweni, bakhululwe lababoshwe khona, bakhululwe labavalelwe khona, bakhululwe emibusweni yobumnyama, phasi kolwandle, emkhathini, ezizibeni, emfuleni, emahlane, emahlathini. Baba, ngiyakhulekela Nkosi yami nasemambaqeni omgaqo. Ngiyakhulekela ngimisa isiphambano segazi emagumbini amanomhlaba. Khulekela wena Nkosi kuba ubaphe insindiso, ubaphe Nkosi yami amandla ukuthi baphulukise ngegazi lika Jesu lababoshwe khona. Baba wethu oyingcwele, phambi kobuso bakho ayikho intandana kunamfelokazi. Akekho umuntu olahliwa, kusekho kulahlwa abasenkosini uJesu. Ngishumela ivangeli kubo bonke abathunjiweyo nababoshiwe kuba bakhululwe Baba. Cela uqobo lakho lihlale kithi Nkosi. Sikhulule inkemba okuyilizwi lakho Nkosi eliqinileyo elimelele ukunqoba egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngithanda encwadini yezenzo 19 lapho bakhuluma khona ukuthi izwi kaNkuluNkulu lanqoba ezweni labase Efesu. Acts 19:20, the word of God prevailed. Izwi kaNkuluNkulu lanqoba. Kusho ukuthi abantu bakhululwa, nabantu beba practice magic, sorcery. Bayiletha zashiswa ngisho izincwadi zazidura. Le incwadi ezifunda kuma secret society. Le mfundo efihlakele abantu bafundisa magic ne sorcery ne witchcraft nokumanipulate umhlaba nama forces or the element of the earth.
zashiswa abantu bebakhonza isithixo Princess Diana, the Queen of Darkness. Kungani namuhla izwi kaNkulunkulu linganqobi? Kungani namuhla abantu abayishindlela zobumnyama? Kungani emabandleni abantu bangezi bazoconfessa, balahle ubuthakathi, balethe izinto zabo zishiswe, nezincwadi zama-astrologers, izincwadi the Book of Moses abayifunde emfihlakalweni, namabhayibheli asebumnyameni, the New Jerusalem afunde ebumnyameni, bo triple X Bible. Why bangazilethi zizoshiswa? Izwi kaNkulunkulu asilenzanga laba futile. Kungako othi izange ilanga izwi kaNkulunkulu alibuyi lambatha. Izwi kaNkulunkulu ufuna linqobe, limkhulule umuntu, limguqule. Shumayele izwi langempela. Nabantu bebaganga besetshenziswa uSathane, ebathumbile, basemkhathini, basebumnyameni, basindiswe, baphulukiswe. Abantu manje abasakhona ukuyeka ubuthakathi, abasakhona ukuyeka i-devil worshiping, ngenxa yokuthi abasazi bazobalekelaphi. Kukhona umama ohamba emhlabeni, uhamba ngesandla esibuhlungu. Abuhlungu umama ukuthi uthe maka semhlabeni wayebanjwe isimo sesono sokuba nabantu besilisa abahlukahlukene badlala ngaye. Wathi makabalekele ebandleni athi uyothola kuphumula. Wafika ebandleni wakhanda lesono futhi leso sibhebhethekile, bephinde balala naye futhi ebandleni. Wathi mawuhamba umphefumulo wakhe wadangala. Udangalisa ukuthi wabaleka ezweni, athi ubalekele ebandleni. Wafika ebandleni wakhanda isono futhi sinamandla sibusa, walalwa nakhona ebandleni. Manje abantu bakaNkulunkulu abasazi bazobalekelaphi manje. Ngithi balekela kuNkulunkulu uJesu, balekela to Christ who is the refuge. Thina sibantu basemhlabeni sibuthakathaka. Balekela kuye idwala laphakade elingaguquli. Esethu Mahubo 121 akazeli akalalo londa uIsrayeli ume kunaphakade. Jehovah Almighty, uNkulunkulu onamandla. Ngakho bazalwane, kunamatilongo akhona. Lamatilongo abuswa yimimoya yobumnyama. Sishumayela ukukhululwa kwabantu. Kukhona izwi kubaseCorinthians 2:6-14. 2 Corinthians 2:6-14. Lithi kunakuhlanganyela kuphi phakathi kwabakholwako nabangakholwa? Abakholwako bangasindwa ijoko linye nabangakholwa. Kunakuhlanganyela kuni phakathi kobumnyama nokukhanya, light and darkness. Akuna collision between the two. Amakholwa angasindwa ijoko lesono njengabantu abangakholwa abasindwa ijoko lesono. Namuhla ukhanda amakholwa asindwa ijoko lesono, the yoke of sin. Ungako uJesu Kristu kuMateyu 11:28 uthi nina nonke nisindwako wozani nizothatha ijoko lami ngokuba limnene lona. Uthi alisindi, ufuna ukuphumuza abantu labasematilongweni abafasile uSathane. Mzalwane wami, ungalahlekelwa ithemba. Noma athiwa isiphi isono obhekane naso, ungalahlekelwa ithemba. Hlala enkosini, uqhubeke, uthandaze, ucela uNkulunkulu akuphe amandla, uzihlanze. Abantu abakholwako, kunabantu abakholwako, kunabantu abasontako. Believers and church goers. Kunabantu abakholwako abangakathathi isiphambano. Umuntu makathi usindisiwe kuphakathi kwakhe naNkulunkulu. Mina ngikwazi lokho. Nami ukusindiswa kwami kuphakathi kwami naNkulunkulu. Baningi abantu bathi basindisiwe, izithelo zingekho kibo. Baningi abantu abathi bayakholwa, izithelo zingekho zikaMoya Ingcwele. Ngifuna wazi mzalwane wami ukuthi yiba nobudlelwano naJesu. Ukukholwa kwakho kupersonal
phakathi kwakho naNkulunkulu. Thina nje uphila nathi sizobona izithelo zokuthi ngempela wembathwe izwi kaNkulunkulu, ufihlwe ilangabi lomlilo wena ulikholwa. Sobona izithelo. Kodwa ungenzeli thina. Ngapretendeli mina. Saba uNkulunkulu. Mina nami ngakhiwe ngomhlabathi. Ngifisa bazi futhi abantu ukuthi umuntu uyifarm. Kungako kuthiwa kufuneka sithele izithelo. Ungako kuMateyu chapter 7 mawehla kubo 15 uJesu ukhuluma ngani? Ukhuluma ngezithelo. Ufanisa umuntu njengesihlahla ekufuneka sithele izithelo zikamoya ingcwele. Umuntu is a farm. Kungako ku John 15 uthi uNkulunkulu ungumlimi 15:1. uNkulunkulu ungumlimi. uJesu ungumvini thina singamagatsha. Buka le context. Lithi ohlala kimi uyawuthela izithelo ezinhle. Kodwa ongahlali kimi, who does not abide in me, ezwini elinguKristu, edwaleni elinguKristu, angeke athele izithelo. Mangathela izithelo uyawudiphuna uphonse emlilweni. Lithi iBhayibheli, ngaphandle kwami ningenze lutho. Kufuneka uthele izithelo ezidliwa umoya ingcwele edliwa uNkulunkulu. Umuntu is a farm. Is a farm. Umuntu ukudla. Njoba nawe ke ukhona ukudla inyama yenkukhu ungabuzwa ubuhlungu la kuwe emzimbeni. Ukhona ukudla iKFC, Kentucky ungabuzwa ubuhlungu la kuwe. Nawe bokwazi ukuthi ukudla kwemimoya ethile engeke futhi izwe ubuhlungu mayikudla. Kunemimoya ephuza igazi labantu. Iliphuza njengamanzi. Legazi nakhona maliphuzwa li-energy kule mimoya. Liphinde liphele mimoya amandla to transmogrify. Ukuthi le mimoya ikhona ukuzishintsha. Uthi noma uyinqoba ikhona ukuthatha ama different form and shape. Idle legazi lomuntu. Iphinde le mimoya idle inyama yomuntu. Human flesh. Njoba ukhona ukudla nawe inyama ungayizweli. Inemimoya ekudla nawe. That's why nomhlabathi masigqibe kahle suhambile emhlabeni nezimpethu ziyakudla ngoba ukudla vele nomhlabathi uyakudla buyele back to. Ngako inyama yakho iwukudla. Kungako kuthiwa inyama ungayinesi. Ungaphili ngenyama. Kodwa kunento eyitreasure engumphefumulo wakho. Malibonga igama lika Jesu. Kule mimoya ekuthiwa nje makuthiwa umuntu usacrificewe. Kwakumele aphile u8 years, asacrifice ana 40 years. Lenye lifespan ya 40 years iba yi-energy source kule mimoya ukuthi ikhone ukuphila, ikhone futhi ukutransfera i-energy ethile ebantwini ngesikhathi sinye. Ikhone futhi le moya ukuthi izimultiply. I-life pulse, impilo nje umuntu aphiwe yona, isibusiso uNkulunkulu. So ukuphila komuntu kuyisibusiso, kunemimoya edepende kulento leyo. Ngaka abantu bafa benza imhlatshelo, bani bayadliwa. Nabantu abambathwe imimoya obumnyama, amasosara, ama-wizard, ama-warlock, adla umuntu ngathi adla inyama yenkukhu. Hawana nkinga futhi, aphuza igazi lomuntu. Ama-devil worshipper aphuza igazi lomuntu njengoba wena uphuza amanzi noma ukho drink. Kanti kungani mawufunde encwadini kaGenesis chapter 3 ithe inyoka mayisebaluthile uNkulunkulu makehlisa isahlulelo enyokeni wathi insuku zakho zonke uyakudla umhlabathi. Kungani uNkulunkulu kwakubalekile kuye ukuthi yizinyoka yonile kodwa abonelele ukuthi kufuneka idle. Ayikho into engadli. Ngisho ingilosi zasezulwini zinokudla kwazo.
ngakho nathi siwukudla kwemimoya. Ngisho imicabango bazalwane, kunemimoya edla imicabango engcolile ebantwini. The more ucabanga umcabango ongcolile, kunemimoya edependa lapho. The more uba wicked, ucabanga ukusa, ucabanga ukukhohlakala, ucabanga ukubulala, phalalisa igazi, ucabanga ukweba. Kunemimoya edla leyo energy, lo mcabango wakho kiwo kuba ukudla. Ngakho le mimoya kuzingalambi funeka infiltrate ngemicabango emibi. Lekhathi ucabanga izinto ezimbi ziba ukudla kwale mimoya iyadla. Kunemimoya edla i-energy yomuntu. Kungaka abantu badingeka e-stadium bayobungaza, bashaya izandla ngesikhathi sinye, noma bebukela ibhola noma bebuka ini. Le energy essence ephakamako ikudla imimoya ethile, iyayicollector ngoba le energy ihambelana ne-lifespan yabantu. Kungaka impilo zabantu i-lifespan yethi dropa ngoba imimoya iyakhona ukuharvesta le energy kancane kancane, idla i-lifespan yomuntu. Sekuba lula ukuthi umuntu afe. Kungako kune energy, kune change of energy mawuthi uyayizwa. Kuneyindawo ongayakizo uze ukuthi uyaqobeka. Mawuqobeka uze ukuthi azi nginele ukufika endaweni eso akukhulekeki. Nginele ukungena la akukhulekeki, nginele ukungena le ndawo le akukhulekeki. Kune different kind of energy. Le mimoya yalapho kune energy ethile eyidingaka ebantwini. Manje wena mawufika uthandaza uzodestroy le energy, kanti le energy, le atmosphere lapho iba ukudla kwale mimoya. Manje noma uthandaza uletha a different atmosphere, uletha i-energy ehlukile ukuthi le mimoya ilambe leyo bumnyama, ayisakhona ukudla bese ilwa nawe, ikwenza ukuthi nawe ugcine uyeka ukuthandaza. Ngabe bowufast uhluleke fast, ngabe bowubamba umthandazo wango-12, wango-5, wango-3 ugcina usuyeka. Ngabe bowumuntu okhuthele ukufundizwe ugcina usuyeka ngoba le mimoya, le ndawo leyo isaturate ngamandla ayo bumnyama. Kunabantu abaphila lapho beharvesta ukudla kibo. I-energy leyo, energy yomuntu ibaluleke kakhulu. Kungaka i-energy yakho funeka ungayimosi. Angibalela bazalwane egameni likaJesu. Yabona ku 1 Peter 5:6 likhuluma ngaSathane njengengonyama ezulazula ke funa ezomphanga. I-lion isilwane esihungry kakhulu. Isilwane esihungry kakhulu esidlako futhi esibulalayo esidedli. So uSathane uyadinga ukuthi abe nokudla. Yini ukudla kaSathane? Yithi sokudla thina. Igazi lethu yi-fuel, yi-drink, amanzi, ipetrol. Njoba ubona imoto nje ihamba ngepetrol. Nemimoya, kunemimoya edepende egazini lomuntu. Kungaka abantu ababa nobudlelwane naSathane ekugcineni kufuneka yini? Umphefumulo womuntu. Ngoba siyinyama, sine-value. Ngakho ubokwazi ukuthi masilamhlabeni we are a farm. Funeka ke kube ukuthi uthela izithelo zokuthi kudle moya ingcwele noma uba ifarm yamadimoni. Kunama forces abusa lamhlabeni, kunama power abusa lamhlabeni bazalwane. Amandla obumnyama abhebhetheke ngendlela eyisimanga ayabusa emhlabeni. Futhi ungakuthathi kancane uma lethi iBhayibheli lomhlaba uphasi kwesandla salenkosana engiSathane. Nguye naye emsindisi, nguye naye Jesu oyinkosi owathi uyeza umbusi wezwe, wamnika le title ungumbusi walelizwe. Kungakho bathi ungalithandi izwe ngoba lelizwe linoNkulunkulu wakhona oliphethe ofuna bonke abantu bamkhothama one way or another. Kunamandla obumnyama abusa lamhlabeni, amandla okuthakatha astrong ngenye indlela eyisimanga. Kungako mawufunda ku Revelation 18:23 lithi iBhayibheli elingcwele lesi sibane sakho lithi akusayo kuba khona kukhanya, nalesi sibane asoze saphinde sakhanya
ngokuba izizwe zonke zibuswa ngobuthakathi namandla obumnyama strong la ubuthakathi abusakho. Kungaka abantu abanengi kulula ukuthi they yield to the power of darkness than to the power of God. And abantu abanengi bagijimela amandla. Kulula ukuthola amandla obumnyama lesikhathi esiphila kiso. You can access it. Kungaka kunabantu abama-ritualist abanengi bayanda. Kune multiplicity yama-ritualist ngoba kune availability amandla obumnyama obuthakathi obusako. I-force le. Kungako noma ufunda kuRevelation 13 verse 1 ikhuluma ngesilo esaphuma phasi kolwandle. Sinane impondo ezishumi. Ekhanda laso kubhala inhlamba. Isilo leso siphuma phasi kolwandle phasi komhlaba esibusako naso esine throne lazweni. Kube khona iforce ebusako futhi yokuyiqalekisa. Bantu ufuna baqaphele ukuyiqalekisa ukuthi uthi ngolimi lakho kungakwathiwa ulimi lakho liphethe amandla wenzani okuphila nawokufa. uJobe mawumbuka ngisakhuluma ngeziphi zikamoya ngokukhululwa kwabantu. uJobe mawumbuka uJobe wayebiyelwe. Mawufunda lapha kuJob 1:10 chapter 1:10 lithi uNkulunkulu wayebiyele konke kwakhe, imfuyo, ikhaya lakhe, impilo yakhe. Kodwa uSathane kuze adestroye Jobe bekafuna ukuthi Jobe enzeni ayiqalekise uNkulunkulu. Curse. The power of cursing is very strong. It's very strong. iForce nayo lebusa lamhlabeni. uSathane wam-attacker ngenye indlela eyisimanga. Noma ufunda lapha ku verse 18 uJobe chapter 1:18 liyakutshela nabantwana bakaJobe bebangathandazi njalo babamba idili bephuza bejabula kunokuthi bathandaze kanti lesitha siyazulazula ene solo siqinga indawo. Kungako kumshumayeli 10:8 lithi omba umgodi uyawela phakathi, obhidliza ugangu uyawulunywa inyoka, ophula izwi likaNkulunkulu inyoka endala ihlala ilindele. Kungako uma ufunda encwadini kaNumeri 21 qala lapha ku verse 5 egameni lokuthandaza uzawukhona ukubona ukuthi abantwana bakaIsrayeli bakhonona kakhulu, bekhononda begcina uNkulunkulu wavumela izinyoka ukuthi zibalunge. Yini bebaqalekisa ngezinto bebazikhuluma kwasuka the hedge, the protection. Zasi izinyoka ziyabaluma. Kungako uNkulunkulu wagcina saphakamisa yini inyoka yethusi, the brazen serpent. Kungako na kuJohn 12:32 uthi uJesu uma ngiphakanyiswa mina ngiyawudonsela bonke abantu kimi. Wonke umuntu obuka esiphambanweni uyawusindiswa. kuJohn 3:14 uthe Jesu njengoba uMoses aphakamisa inyoka yethusi elwandle nendodana imelele ukuphakanyiswa. Jesu khuluma ngolizwi ke la umsindisi inkosi yenkazimulo makaphakanyiswa kuba ne-hedge. Yathi mayisuka le hedge yangena inyoka yabashaya. Naye uSathane wayefuna breaker in. Kungako uma ufunda uJobe kuJobe chapter 3 ngiyabona ku chapter 3 wagcina sayiqalekisa Jobe kodwa zange aqalekisa uNkulunkulu kodwa wayiqalekisa wathi ngiyaliqalekisa usuke ngazalwa ngalo. Kwaba worse. The power of cursing is strong kakhulu leyo power leyo. Ukhesa ngomlomo wakho, ukhesa ngenhliziyo yakho. Kungako noma thiwa izimo zingakanani ungayiqalekisi, khuluma ukuphila ngasonke isikhathi. Kune force futhi ekhona lamhlabeni ebusako, iforce yelust yenkanuko, ngenye iforce strong kakhulu yale ama appetite. Baningi abantu abafuna ukuphila okungcwele kodwa into ebahlula kakhulu sexual immorality. Baningi abantu abasezoneni ze-masturbation, porn, bane-addiction strong. Abanye they admire to look at naked women, to look at the shape of a woman, the behind. Even women, abanye they even brought ama-toys okuyisatisfier because of loneliness, because of misery, because of anxiety, bese basubstitute. Kuvuka inkanuko zobumnyama, ilast strong kakhulu. That thing is a concoction of spiritual darkness. Qiniso. I-concoction hlanganiswa imimoya yobumnyama nabayithumela.
kubamba ibe strong. Umuntu kaNkulunkulu nje ulikhola ufuna uhlala umbathile. Ngoba usathane lo bhudane lo kumahubo 91 ulithembe kakhulu. Leli ndizake lingumnqubo osholo ebusuku kunevuso lakhona futhi. Last kube khona enye iforce ebusa abantu igreed. Ngenye iforce strong nayo le ebusa abantu igreed. Igreed ingene kakhulu, igreed emabandleni, greed emakhaya. Akusekho umuntu onendaba nomunye nje manje. Nalona ufuna ukuqeba, nalona ufuna ingcebo. Ukuthi bobani abantu abalahlekelwa impilo, kunabantu abaya kuma ritualist bafike babhala amagama efamily yakhe. Abhala igama lakho ungazi wena ukuthi igama lakho libhale ku ritualist. Bokwazi ukuthi ke kunesilwane esithile esilindele ukudla lempilo yakho. Ayithi ukudla uyayefama. Nabantu bafike babhala amagama in a shrine. Nokangena lapha bafike babhala igama lakho. Noma ngathiwa umuntu oshade naye kunabantu besilisa abanikela ngabafazi babo bafika babhale lapha kuthiwa indoda sipha umuntu omthandako ngoba umnikelo womuntu udetermine inhliziyo. Umnikelo womuntu udetermine inhliziyo. Umnikelo wakho udetermine inhliziyo yakho. Bayazi ukuthi uyazi Sathane ukuthi mawunikela ngomuntu omthandako kusho ukuthi uyimisela ukungena deep ebumnyameni. Yini greed? People are greedy. Bafuna amagugu ezwe. Bafuna umnotho, bafuna the world, bafuna ukuba maconqueror, bafuna ipower, bafuna ukuba phezulu. Ingene nasemabandleni baloyana bodwa babanga isikhundla sobufundisi, babanga umnikelo, babanga amatithe. Emabhizinisini angikhulumi ke vele ngoba siwazi isisekelo samabhizinisi ukuthi baliqale basekele ngaliphi ngoba vele inhloso yabantu bamabhizinisi ukwenza imali. Kodwa kukhona abantu asebangene igreedy. Umoya is a force. Bantu babulalana for igreedy. Kukhona enye iforce ebusa lamhlabeni jealousy. Ngenye iforce strong nayo leyo. Ibusa abantu, mandla obumnyama nawo lapho. Ibusa abantu mona. Nabantu abamacompetitor abashadile abazwana bodwa bamacompetitor abafiselana okuhle. Iforce nayo leyo abantu bayabulalana. Futhi ngifuka ukutshela ukuthi noma ngathi impumelelo yakho ayifiki ngesikhathi oyilindele ngaso. Makhona omunye wakini omncane kunawe ophumelela ngcono. Ungamdleli umona, mfisele okuhle. Emakhaya manje bantu bayaloyana babulalana bodwa bafiselana okuhle emakhaya. Bantu besisu sinye. Omdala akaphumelelanga njengomncane. Omncane uphumelele kakhulu kunomdala. Abafiselana okuhle. Nalokukhomperana. Ngiyabanga that spirit of jealousy is very strong. Ngaka abantu bangaphuqulana impilo. Kukhona umuntu ongamvusa umfaka emsebenzini. Kodwa ungamfaki ngenxa ukuthi mhlazimbe ubona ngathi uzawuphila impilo engathi iphuqukile. Kukhona nomunye umfaka emsebenzini. Uthi umfakile akubulala, umfakile emsebenzini. Afuna ukubulala lapha emsebenzini. Akubulalele ukuthi wena ungqono bayakuthanda abantu lapha. Ijealousy ngenye iforce ebusako. Ibusa komdala, ibusa komncane. Ngendlela eyisimanga ngakhona. Izibuse ngisho phakathi komama nobaba nomntwana. Unabazali abangafisela abantwana babo into enhle. Noma umntwana sathatha unkosikazi omunye, lo mzali angajabula ngabafisela into enhle. Kunabantu ababulawa abazali babo. Asisho ukuthi siyabacabanisa kukhona. Kunomuntu ongamthatha khayikini bangamamukeli bangamfuni. Noma umuntu wakho ofisa ukushada nawe bangamfuni khayikini. So la kunaye bandlela umona. Ungahambi kahle. Ngomunye umona ngenye iforce ehlukanisa imndeni. Kube khona enye iforce futhi ebusako lamhlabeni enzondo, hate. Inzondo inengakhulu. Cishe ngathi kuyahambelana lento engiyikhulumako. Kodwa inzondo is a substitute of love. uJesu wasipha uthando. Kube lo mhlaba ubuswa ngesandla sothando ngabe kunokuthula. Manje inzondo enye iforce yenza imimoya ukuthi igqwale ispread. Kungako ufuna we must forgive. I-hate ilifithwa uSathane. Ngakho abantu bazondana ngalendlela enje. Bayazondana abantu naseyinkonzweni bayazondana. Enkonzweni bayazondana abantu abathandane.
Bani bayazondana abantu. Lezwe lithi thanda umakhelwane wakho abalipractice. Bomakhelwane abakhulumisani bayalwa. Babanga ukuthi inkukhu ingene ngapha, imvu ingene ngapha. Abanye abantu abaqabanisa imindeni abantwana, qabana abantwana, qabane bomakhelwane, qabana abantu abadala ngenxa abantwana. Abanye qabana abantu abadala baqabana kudala. Iqhubeke lento iziyongena ezinganeni. I-hate i-divide kakhulu and ibusiso zikaNkulunkulu azehli la kune hate khona. Enye iforce lamandla obumnyama nawo la. Kube khona enye iforce ebusako la emhlabeni ifear. Enye iforce einjectwa imimoya obumnyama uvalo. Ukwesaba. Kungako ku 2 Timothy 1:7 ithi uNkulunkulu akasiphanga umoya obugwala. Kodwa usiphe umoya othando, umoya wamandla nokuzikhuza. Ifear is a spirit. La kune fear khona ukukholwa. La ngaphandle kune substitute. Mawusaba nje ngeke ukholwe ngapha usaba ngapha. Saba uNkulunkulu. Yebo kukhona ukuba afraid. Sonke siyaba afraid. Sonke siyaba afraid. Kodwa ungasabi to an extent that imimoya iyakumanipulate. Ifear yinto econnect abantu nemimoya obumnyama ukuthi bene feast. uNkulunkulu akasiphanga umoya wokusaba. Funa sicine nje sicine isibindi sime. Ingake ebumnyameni mawufika baku-initiator bakukhipha inhliziyo kaNkulunkulu bakufaka inhliziyo yetshe. Bakufaka futhi ukuthi ungasabi ukwenza isono, ungasabi ukwenza into embi. Kodwa thina amakholwa benzani basifaka ifear ukuthi sisaba amandla obumnyama. Yazi ngenxa yefear abantu abaningi sebasi-align nezwe lobumnyama ngenxa ukuthi basaba amandla obumnyama. Akufuneka ube novalo, ufuna uqine enkosini. Noma ubone ukuthi la kundluleki, ufuna undlule ukuthi David ngelilanga noma ngihamba esigodini sesithunzi lokho ufanga esabe. You must not fear. uNkulunkulu unamandla. Iwumoya. Kholwa nje enkosini. Ngakho sizokhulekela abantu ukuthi bakhululwe emajele, ematilongweni. Ngoba kunamajele abopha abantu, prisons. uNkulunkulu anipha amandla. uNkulunkulu anipha amandla ukunqoba lemimoya nalama forces asabusa lomhlaba. Sikwesinye isikhathi kunamazwi mawufunda kahle mangikhuluma ngemibuso yobumnyama. Mawufunda kuIsaiah 60:1 and 2 likhona lapho uIsaiah ukhuluma ngobumnyama obusikabela umhlaba bese akhuluma ngobumnyama obusikabela abantu. Uhambe uyofunda kubaseKolose 1:13 likhuluma ngokuthi uJesu Kristu wasiphulukisa emandleni obumnyama. Ufunde kuEfesu 1 and 2 likhuluma ngamandla omkhathi. Lithi ngenxa ukuhamba ngeenkanuko zenyama sibantwana bokungalaleli ngako sibuswa emkhathini. Bonke abantu bahamba ngenyama babuswa emkhathini. Babuswa ile mimoya. Manje le mimoya ayinako ukuqolela noma athi ualigna nayo iza kubulala ikufaka esigogweni futhi. Ukudla uyayefama kwemimoya. Njoba nibona nje abantu kuthiwa nje inhlanzi bayidwebile bayitoka bayifaka ethinini lofish sabuye sayidla. Nathi kule itore ezithengisa imizimba yabantu, human flesh. Ukudla. Ngakho ufuna sikhuleke uNkulunkulu singabi kuma cage nje usathana ukuthi nje uyayihlabela nemimoya iyayihlabela sesaba imnikele imimoya. Ama ritualist nje makathi umuntu ufuna ukuthwala nanoma ngibani. Umntwana kaNkulunkulu ngeke uthwale ngaye. Thandazani niqine enkosini ngoba manje sekuyingozi kakhulu izithwalo zibhebhethekile. Futhi nabantu uzubona ukuthi izithwalo zibhebhethekile kulesikhathi esiphila kiso. Nomuntu nje ekube kumele ngabe sithi mhlazimbe wenza into ekhanyako. Bonke abantu manje sebayathwalisa, wonke umuntu uyathwalisa. Yini kune demand, kune market. Kungakona Jesu wangena ebandleni wakhanda abantu bathengisa. Jesu akakhandanga abantu bathengisa kuphela ebandleni. Wakhanda nabathengako. Uyabona lapho ukuthi kune demand, kune supply. Kwangeke kuthengiswe kube bekungekho abantu abafuna ukuthenga. Kwakungeke futhi kube khona abantu abafuna ukuthenga ingekho abantu abazosupply. Ngabe uyabona namanje abantu yini bayathwalisa ngoba kune demand. Baningi abantu asemama ritualist. Banikela ngeimpilo zabantu. Abanye kabanikeli la emndenini, banikela ngabantu emphakathini.
emakhampanini kufa abantu, emasontweni kufa abantu. Ungavumi kuba umhlatshelo amadimoni. Ungavumi kuba ikheni lefish yodliwa. Njengazi ukuthi uyisinkwe esibhakiwe. You must be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ngisho namakholwa, funa amakholwa avutha umlilo. Ngakho kunalamatilongo ke ekufuneka ukuthi abantu baphume kiwo. Khumbula abazalwane, kunale ncwadi nje engiye ngiyithande mina kuJohn 3:31-34. Lithi obuye ezulwini ukhuluma wasezulwini kodwa wasemhlabeni ukhuluma wasemhlabeni. Ungenzeka mhlazimba omunye akaqondile esikhuluma ngakho. Kodwa sikhulekela amandla kaNkulunkulu ukuthi asivule amehlo siqine emthandazweni ngoba sikhuluma izinto zikamoya la. Ngakho kunalamajele angi-4 engifuna ukukhuluma ngawo. Kufuneka uzikhulule nawe. Lento abathi deliverance nawe uthandaze. uNkulunkulu uJesu uzakulanda nomathi uvalelwe kuphi. Uzakukhulula Jesu, uyinkosi yamakhosi. Khuluma ngoJesu ophilako mina. Hayi ngale ndlela Jesu simthatha ngayo. Ngazi ukuthi Jesu simfunda nje njengathi sifunda incwadi zehistory, incwadi zomlando, njengamakhosi akaphila emhlabeni. Cha, sikhuluma ngoNkulunkulu thina lo ngilizwi lophila indawo zonke ngesikhathi sinye. Uyezwa mawumemeza. Ngathanda incwadi kaJona bembuza bathi ngubani, bathi ngilo memeza ehlanu ukuthi lungisana indlela yenkosi. Ozofakaza ngokukhanya kodwa nangasiukhanya. Ukhuluma ngoNkulunkulu onkulunkulu bonke, umsindisi. Imvana impande kaDavid. Uyinkosi ke yena. Inyembezi zakhe aziweli phasi. Ukhalela abantu bakhe emhlabeni nanamuhla usabalilela ngoba ngegazi lakhe wenza imisebenzi. Ngakho masilibiza legazi liyagobhoza njengomfula. Linamandla. Izithibe zonke ziyawa ngale gazi lakhe. Noma ngathiwa kubethela intaba engakanani emisiwe emakhaya ukuthi la ngeke niphumelele niyoba yini, lekhaya ufuna livalwe, kodwa ngale gazi eligobhoza izintaba zonke ziyanqunquleka. Kodwa wena kholwa kuye, mconfesse, mphile, menzo wakho umthathe umthande, uzambona kugilela imanga. Khuluma ngoNkulunkulu ophilako mina, khuluma ngamandla. Kunejele, amajele angi-4 engicela ukuthi abantu bayokhuleka. Kunejele lenyama, the prison of the flesh. Lejele leli ke labo bonke abantu abaphila ngenyama. Bakhona nabantu abamakholwa bakulejele leli. Ukukholwa kwakho kube ne-personal relationship noNkulunkulu, hayi ngoba ukholwa ngokwebandla. Kholwa ngoba uNkulunkulu umazi. Kungakho kuba seRoma 1:24 lithi uNkulunkulu wabanikele izinkanukweni zabo zenyama. Izinkanuko zenyama zenzeni namuhla? Zivuse olunye uhlobo labantu. Ngenxa inkanuko zenyama lithi uNkulunkulu wabanikela. Kusho ukuthi uNkulunkulu wabaflathela wathi abaqhubeke. Ijele lelo. Naku 2 Timothy chapter 3 ufunda uverse 1 and 2 kukhona la likhuluma khona lithi einkathini ezizaka abantu bazozithanda bona. Bazozivusela futhi nezimfundiso ezihambelana nezinkanuko zabo. Kungakho kulesikhathi sekisa abantu bakhona ukuhlukanisa ukuthi sisemini noma sisebusuku, siku evening time. Jesu Kristu kwathi kuJohn 3:20 ngibheka ngiyanqonqoza ngisemnyango. Mawuzwa izwi lami uyavula umnyango uthi ngiyodla nawe udle nami. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngesapha. Isapha idliwa nini evening. Sisikhathi sobumnyama manje, siku evening time. Abantu funa bakhanya, ukhanya kwakho ukhanya ngempela. Khanya ngempela ukhanya kwakho. Siku evening time. Kungakho uJesu kukhona lezwi ngilithanda kakhulu, inkosi inibusise lapha kuMateyu 24:45 lithi pho ngubani oyinceke ethembekileyo neqondako inkosi yayo eyimisile phezulu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na. Khuluma ngenceke ethembekile eyonika abantu ukudla ngesikhathi esifanele. Ngangikubreakela yona le parable mawuyizwa kahle egameni kaJesu. Kukhona la ithi khona uJesu Kristu lana uthi ngubani inceke ethembekile. Le nceke ngubani? Kholwa. Ngubani inkosi yakhe? nguJesu the master. Endlini yini? Is the church. Lokudla yini? Is the word of God. Lesikhathi yini? Season, ngesikhathi esifanele. Kunokudla okufuna ukudla ngesikhathi esifanele. Kungakho uPeter uPaula ku1 Corinthians 3:2 kukhona la kakhuluma khona ukuthi ngabe kulesi sikhathi anisadli ibisi nidla ukudla okuqinile. Ngabe ngiqinile. Akukhuluma ukudla okufanele. Sisikhathi esizima kakhulu manje. Hayi kushumayela kudlala nje. Ufuna abantu badla ukudla okuqinile.
Nakuba Hebrew 5:13 kukhona la kuza khona apostle Paul uthi ufuna abantu bayeke ukudla yini ibisi elinesa inyama. Ufuna ukudla okuqinile oqinisa amathambo nomphefumulo. Ukhuluma ngani ukuthi seyisikhathi sokudla okuqinile sikusizini. Ngakho uJesu athi bheka ngisekunenge ngqongqoza. Kunokudla okufuneka ukudla ngalesi sikhathi okuzokuqeqesha. Ijele lenyama ke nalo leli babophila abantu. Kungako kuba seRoma 7:15-9 uthi uApostle Paula lokho engifuna ukukwenza angikwenzi kodwa lokho engingafuna ukwenza ngiyakwenza. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngebattle ekuye, ngeprison yenyama. Noma athi ufuna ukuphila impilo engcwele abakhona sejele. Kunejele lesibili lenqondo. Kungako kuba sePhilippians 4:6 likhuluma ngenqondo kaKristu uthi inqondo ayitholakala kini. Uthi lapha kuba sePhilippians 4:8 elokugcina zindlani nganazi izinto uma kukhona into engcwele, into oluthando lemhlophe lelungileyo, uthi zindlani ngalezi zinto, meditate on those things. 2 Corinthians 10:4-6 lithi izikhali zethu akusizo zenyama kodwa zimandla ukubhidliza izithibe. Ukhuluma ngani ngespiritual warfare senqondweni? You can be prisoned enqondweni. You can be prisoned and invaded. Ukholwa kodwa lenqondo yakhe ingabi neconcentration. Kungako namuhla mawubuka izingane zethu azinayo ifocus izingane zethu. Naseyikolweni ayiperform. Ziku prison lenqondo ethethuliwe evalelwe. Ziku prison. Khuluma into manje uyikhohliwe. Khona okudlako. I-prison leyo. Ephesians 6:17 khuluma ngehelmet of salvation. Base Efesu 6:17 khuluma ngehelmet of salvation. Mbathani isigqoko sensindisi, inqondo yenu mayihlanzeke enkosini. Kukhona iprison yesoul bazalwane. Iprison yesoul ngenye ke ijeleke. uDavid kwakhuluma ngayo lapha kumaHubo 142:7. Wakhuluma ukuthi uNkulunkulu ngicela ungikhulule, ukhuluma umphefumulo wami etilongweni. Uyaboshwa ngenxa yokungathetheleli, ngenxa yokungandlulisi uyaboshwa. Baningi abantu labakholwako basemajele ngenxa yokungathetheleli. Iprison yesoul libopha abantu kakhulu abanganayo intethelelo, abangavumeli umoya kaNkulunkulu uba saturate enhlizweni zabo. Thethelela, forgive. Kungako kuMark 11:25-26 kukhona la likhuluma khona ngokuthi uthi nqani khuleka uma ninamagqubu nomunye thethelana nani. Forgive uzokhona ngidlula kuma prison. That's why i-deliverance ayenze kahle ebantwini. Abantu bayaya kodwa i-deliverance you must forgive. Noma thiwa isiphi isimo ondlule kiso, ndlula kiso and forgive. Nabantu ababoshiwe izinto zabo zingalungahle ngenxa ye-unforgiveness. Funeka undlule noma thiwa isiphi isimo. Uthandazela ukuthi undlule uzokhona ukuthola i-deliverance ephelele. Kungako Jesu ngelinye ilanga kuLuke 23:35 futhi baba bathethelela bakwazi abakwenzako. Akhuluma ngeforgiveness. Kukhona futhi ijele lomoya, the spirit. Lejele lelo ke lenzima kakhulu lokukhonza izithombe nezithixo. Nawe lokuthi mawulikholwa izwi kaNkulunkulu lingaphili kuwe ngempela. Nabantu obonile ungayikibi uyothethelela, ungaconfess. Ungayikocela ushwele. Ungaqolisi wena. Ungahlambuluki wena. Uba sejele, your spirit can be caged. Kungako kuJohn 7:38 lithi ezibilini zabo kuyagobhoza amanzi okuphila. uJesu inkosi. Kungako uMateyu 6:13-14 likhuluma ukuthi baba bathethelela ngoba nathi sibathethelela labasonako. Thethelela nawe uhambe uyocela kini uthethelelwa. Nawe uthi uqele. Lamajele lawo bazalwane ngizoma lana kwanamuhla. uNkulunkulu anenzele kahle anephumusa. Anikhulule kibo bonke ubumnyama. Ngiyakhulekela ngezwi kaIsaiah 35:8 lithi kunendlela abangcwele abayohamba ngayo. Leyo ndlela ukhuluma ngespiritual path. uNkulunkulu azonikhulula anikhiphe eGibhithe ebumnyameni. Kunendlela enizohamba ngayo. Njoba nabantwana bakaIsrael bahamba ngendlela ethile. uNkulunkulu sekunezihibe uSathane ayibekile. uNkulunkulu abandlulisa. Nakuza ngidlulisa nomndeni wakho. Nkosi yomusa inibusise. Jesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu anenzele umusa. uNkulunkulu abe nani anipha amandla.
uLinda okhulumako uLinda wakaNkosi ngihlala endaweni yaseFeni eseMpumalanga province. Namuhla ngisaletha imfundiso nobufakazi, ngisaletha izambulo ngokusetshenziswa uNkulunkulu nokuba nentshisakalo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Siletha izambulo ukuthi abantu bavuleke amehlo bakhone ukulwa nokuma kulesi sikhathi, ngoba siseyinkathini ezinzima kakhulu lapho imimoya yobumnyama iphakame ngenye indlela eyisimanga, njoba lasho izwi encwadini kaJohn 10:10 lathi sela lizile emhlabeni ukuzobulala, kuzobhubhisa, ukuzokweba. Likhuluma ngomoya ovunguzako odestroya izimpilo zabantu. uNkulunkulu wayethandile ke bazalwane ukuthi sazi ngemimoya, sizokhona ukuqeqesheka ukuthi kuliwa kanjani kamoya futhi sibhekane nani. Kungako no-Apostle Paul naye wagcine esembulelwa. Uma mbuka kahle Apostle Paul wayeshumayela afundisa abantu ngezinto zikaNkulunkulu, ngezinto zasezulwini. Kodwa kukhona izindawo Apostle Paul wayengakhona ukungena kizo ngenxa yemimoya ethile eyayimvimba ukuthi alethe ivangeli kulezo zindawo. Apostle Paul amambuka kahle wayesetshenziswa umoya oyingcwele. Apostle Paul wayengayi lapho umoya oyingcwele ongashongo ukuthi aye khona. Nomoya oyingcwele wagcina sekambulela kakhulu encwadini yabase-Efesu. Ombulela ngemibuso yobumnyama, ngezikhulu, ngeziphathimandla nababusi baleli lizwe lobumnyama nabomoya babi endaweni eziphezulu, in heavenly places. Embulelwa uNkulunkulu ukuthi yize aletha ivangeli lokuphilisa abantu, kodwa akazi ukuthi kunemimoya emelana nalo leli vangeli. Ngakho bantwana bakaNkulunkulu nathi sifundisa lokhu ngoba sithunywe uNkulunkulu ukuthi sivule abantu amehlo. Ngiyathemba lokhu kuzoba isifundiso nakubo bonke abantu abayothola lethuba lokulalela. Seyisikhathi sokuphuca ababusi bobumnyama izikhali zabo. It is time to disarm the forces of darkness. Kungako kuColossians chapter 2:15 lithi izwi ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Lithi having spoiled the principalities and disarmed the forces of darkness. Isikhathi sokuthi abantwana bakaNkulunkulu beme. Isikhathi sokuthi abantwana bakaNkulunkulu bambathe the armor of light. Kukhona incwadi engcwele lapha encwadini kwabaseRoma 13:12 lithi izwi ubusuku sebuyaphela, imini sisondele. Ngakho ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome isikhali sokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi ngokuqabana nomhawu, kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. Ukhuluma about spiritual armor, the armor of light. Seyiso lesikhathi bazalwane sokuthi sigqoke simbathe ngamandla uNkulunkulu. Ngizawubusisa nje baba wethu engcwele, siyabonga. Sicela ubusise uNkulunkulu ophilako egameni lenkosi yethu Jesu umnqobi losinqobela konke ngamandla asezulwini, ngamandla Nkosi esaphiwa emhlabeni okunqoba. Ngiyaqela ke Nkosi yami egazini kaJesu lesiphambana bayolalela baphiwa amandla okulwa nangalesi sikhathi, banqobe zonke izimpi egazini nasegameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, engingathanda ukuqala ngikhulume ngako, ngingathanda ukuthi ngikhulume ngebandla. Kunalento esibiza ukuthi divine recognition.
I-divine recognition isho ukuthini? Mawufunda encwadini ye-Revelation ufunde ku-chapter 2, kukhona lapha uNkulunkulu uJesu akhuluma ngamabandla, akhuluma izinto ezinhle emabandleni, aphinde akhulume izinto ezingekho kahle. Ngithanda lapha ku-Revelation chapter 2 mawuqala lapha ku-13 la kakhuluma khona nebandla lasePergamos. Kukhona okuhle ngebandla lasePergamos, kodwa kukhona okunye kwambulwa nguJesu Kristu athi, nikhonile ukuma ezimfundisweni zami, yize noSathane wayesakhe isihlalo kulelo bandla. Waze wakhuluma ngendoda ebiza ngo-Antipas, emhleni ka-Antipas, ema evangelini likaNkulunkulu. uJesu Kristu ukhuluma nge-divine recognition, ukuthi lamabandla lawa ayisikhombisa uyayirecognize imisebenzi yayo, aphinde futhi a-recognize imisebenzi emibi kiwo lamabandla. Kungako mawufunda lapha kule bandla lasePergamos uphinde akhulume ngezimfundiso zikaBalaam, ngezimfundiso zabaNicolaitans angayithandi ezihamba ezangena ebandleni. Ibandla ngokwe-divine recognition, kunamabandla uNkulunkulu athi makawabuka athi mabandla akhe. Kunamabandla akhiwe bantu anganayo i-divine recognition. Mangikhuluma nge-divine recognition ukuthi uNkulunkulu ukubona ngaliphiso, kungako lapha ku-Revelation chapter 2 uJesu ukhuluma ngendoda ebabiza ngokuthi u-Antipas eyama evangelini. Ngako kukhona ukuthi uthi wena ungumzalwane, uthi wena ulikholwa, kodwa uthola ukuthi ngokwe-divine recognition awu-recognizwa njengomzalwane. Kukhona indlela uNkulunkulu abuka ngayo. Mawufunda lapha kuMathewu 25, mawufunda kahle kukhona lapho uJesu Kristu afundisa khona nge-parable of the 10 virgins. Akhuluma ngezintombi ezishumi. Leyo yi-divine recognition. Abasihlanu wababona behlakaniphile, abasihlanu wababona beziwula. Kodwa labantu abangamakholwa abazihlanu ababeziwula bona bebangaziboni njengeziwula, bebayithatha njengamakholwa. Kodwa uNkulunkulu makababuka wayebona i-foolishness kibo. Kungako nasebandleni imibuso yobumnyama kukhona mayibuka abantu abasebandleni, kunamabeliever, kunezigaba zabantu abangamabeliever ezihlukene ebandleni. Kunamabeliever ababathi nababuke ebumnyameni bababuke ngeso lokuthi ama-hungry believers, abantu abangena enkonzweni ngoba belambile, bafuna ukusebenzela isisu sabo, bafuna ukugqwalisa okudingwa isisu sabo. Bakhona nabafundisi aba-hungry ebandleni, balambele ipower, balambele ukusuthisa izisu zabo. Konke abakwenzako bakwenza phakathi kwalesi simo. Ama-hungry believers, abanye balandela ama-prophet ngoba beneyinkanuko ezithile abafuna ukuthi bayigqwalise, hayi ngoba beyokhonza ngeqiniso. Kunezinto abafuna ukuthi zicazululwe okuthintelana nani nezinto abayilambele. Kube khona ama-believers abathi ma-blind believers. Lapho uJesu Kristu wakhuluma enqabona encwadini kaJona athi impumputhe ihola enye impumputhe, the blind leading the blind. Osokwenzakala emabandleni kunabaholi nabafundisi, abaprofeti nama-apostoli ebethi nababuka ngeso likamoya bebonakala beyizimpumputhe, bese ukuthi nabalandeli babo babe izimpumputhe nabo. Kungako izwi kubaseKorintiyans lesibili chapter 4 likhuluma ukuthi likhuluma ngabantwana bokungalaleli ukuthi uSathane uphandlile inqondo yabo kuba kungasi kibo
kube bebone inkazimulo kaJesu Kristu. Ukhuluma nge-spiritual blindness. Kunabantu abangena ebandlweni abama-blind believers, bathatha yonke into eshoko, eshiyo bafundisi, eshiyo baprofethi, bayakwenza konke futhi abakhweshini, abalifundi nezwi. Ebumnyameni bayabazi labo, bababiza ngeyimpumputhe, ababoni. Ngoba iBhayibheli ngelinye ilanga uNkulunkulu uJesu uma umbuka kahle wayevula abantu amehlo esikhathini esiningi. Kungako ngelinye ilanga inkosi yethu uJesu Kristu iyovula nendoda yayingaboni amehlo ukuthi ibone. Kungako ngelinye ilanga mawufunda encwadini kaJohn chapter 3, uNicodemus makakhuluma ngensindiso ukuthi umuntu angasindiswa kanjani, uJesu ufuna uzale kabusha. Ukuzaleka kabusha uzowubona umbuso kaNkulunkulu. Kungako ngelinye ilanga lithi iBhayibheli banamehlo kodwa baboni, banezindlebe kodwa abezwa. Baningi ke abazalwana abanjalo, they are blind. Abanye they are blinded by witchcraft. Kube khona uhlobo labazalwane ebalibiza ngokuthi ama-foolish believers. They are ready to obey. Bathathe lonke ithemba labo balinikeza abafundisi. Yonke into eshiyo bafundisi bayenza, they are ready to obey. Hayi ukuthi balalele uNkulunkulu, benza noma kuthiwa yini. Ababoni noma umfundisi esedukile, edukiswe imimoya. Labo bababiza ngokuthi ama-foolish believers. Njoba nibona ukuthi abantu bayarulwa nasemabandleni, barulwe ngemanipulation. Bamanipulate ukuthi bakhiphe imali banikele ngawo konke abanako. Kodwa uthola ukuthi konke lokho is not to enrich umbuso kaNkulunkulu, but is to enrich abaphathi babo. Futhi ukunikela kubaluleke kakhulu kunesibusiso futhi. Siyakufundisa ukunikela, kodwa uNkulunkulu wathi sihlole imimoya. Wakhuluma nge-spiritual discernment. Ungalandeli uyimpumputhe, futhi do not be a follower of man. Man can fall at any time. Follow Jesus Christ. Ngako nenkosi uJesu mayithuma abafundi bayo, yathi hambani nenze abafundi bami nibabhabhadise egameni likaBaba, egameni leNdodana, egameni kaMoya Ingcwele. Hayi nenze abafundi beni benikhonze. Njoba sibona abafundisi nabo bonke abasekhundleni ephezulu badisciple abantu ukuthi babe ma-followers of men, babe ma-followers of the world, babe ma-followers of ama-system, but not Christ. Ngako bazalwane, kunamabandla ane-divine recognition. Kunamabandla futhi anganayo i-divine recognition. They are not recognized ezulwini. Kuyisenzo sabantu nje ukuthi basonde, but they are not recognized. Kunendlela uNkulunkulu abuka ngayo. Kungako uma ufunda encwadini kaMateyu 25 qala lapha kubo verse 31, 34 kuya le bo 40, kukhona lapha athi uJesu Kristu makabuya uyawuhlukanisa ngasesandleni sakhe sokunene, uyawuhlukanisa izimvu. Kunabantu lithi izulu malibabuka libabuke njengama believers who are likened unto a sheep. Kungako kuJohn 10:27 uthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami. NakuJohn 10:17 ukhuluma uthi yena unamandla uJesu Kristu okudela impilo yakhe, aphinde ayithabathe uthi akekho umuntu ongamphuqa impilo yakhe ngoba uBaba umthandile umphile amandla. Akhulume ngezimvu ezisesibayeni, akhulume ngezimvu ezingaphandle kubuye ayilande. Izimvu uhlobo lama-believers asebenzela uNkulunkulu ngeqiniso. I-divine recognition leyo. Kukhona ama-believers athi uNkulunkulu ababuke nge-horoscope njengabantu abayizimvu. Kungako nakuMateyu 7 ngiyabona ku-15 lakathi khona qwana abaprofeti bamanga beza kini bambathe isikhumba semvu kodwa ngaphansi bayizimpisi. Nayo i-recognition. Mawunganawo amehlo ngeke ukubone lokho, kodwa Jesu can unmask anything. Nomoya Ingcwele masokupha amandla yakhona uku-unmask. Ngisho imfundiso efundiswa ngumuntu, you can unmask it. Uyizwe ukuthi buya kuNkulunkulu inemthembo nokuphila, noma imizindlo nemicabango yomuntu, noma imfundiso zemvubelo zabantu, zabaFarisi, zokudukisa abantu zibayise esihogweni.
I-divine recognition mawufunda futhi lapha kuMathewu 25 kukhona athi esandleni sokhohlo kunabantu abayizimbuzi. Abantu abayizimbuzi nabo makholwa, kodwa they've adopted the image of a goat. Kungakho nanamuhla emhlabeni abantu bababiza ngama-goat. Mawusuperstar, mawenza kahle kakhulu, kungathi you are excelling in a certain field or domain, bathi uyi-goat. I-goat ipraiswa ebumnyameni. I-goat symbolism of i-demonic influence nomsebenzi kaSathane. Kungakho mawufunda kahle iBhayibheli kuLeviticus 16 uqala lapha ku8 kukhona lapho athi uAaron kufuneka avuse imihlatshelo emibili, enye imbuzi yawuthala izono zabantu yehlane, asathi enye yoba imihlatshelo kaAzazel. Akhuluma ngedimoni elilinde endaweni yasehlane, bound by the Spirit of God. Athi liyoba umhlatshelo kaAzazel. Bonke abantu who have adopted the image of the goat baba umhlatshelo kaAzazel, the demon elunguSathane uqobo lakhe. Ngabo bazalwane, i-divine recognition kukhona abantu that are likened unto a goat. Abantu aba-rebellious, abantu abangalaleli izwi kaNkulunkulu, abantu abenza ngokwentando yabo. Nabo futhi ngabantu abasuka kuleli bandla bangene kuleli, basuka kuleli bandla bangene leli, abazazi bamephi enkosini, abantu abangasevu uNkulunkulu ngeqiniso. Noma bazalwane ungafunda futhi incwadi Isambulo 22 ufunde lapha ku15, kukhona abantu abangangenanga embusweni wezulu emasangweni asezulwini, abanganayo access esihlahleni sokuphila, the tree of life. The tree of life ile ekhulunywa ngayo kuGenesis chapter 3, who is Jesus Christ, isihlahla sokuphila, bearing fruits of the Holy Spirit. Kukhona abantu abangana access, lithi iBhayibheli bangaphandle embusweni wezulu, liyabaqhaza. Nabo labo bantu bebathi bona bangamakholwa kodwa izulu labaphika, abayitholanga i-divine recognition. Ngako namabandla, kukhona amabandla anganayo i-divine recognition. A true church of Jesus Christ ibandla eliconnecta uNkulunkulu, eliconnecta umhlaba nezulu. Ibandla bazalwane liconnecta umhlaba nezulu. Ngengafunda incwadi kaGenesis 28 lapho likhuluma khona ngendoda uJakobe. Lithi uJakobe wayesemuka ezweni laseBerishaba waya eHaran, wathi makafika kuleyo ndawo walinda. Lathi selishonile ilanga wathatha ilitshe waqamela phezukwalo walala, wathi aselala waphupha. Wathi asaphupha wabona umkhwelo ukhuluma ngeladder, lento abathi Jacob's ladder. Lo mkhwelo laliqhumanisa umhlaba nezulu, lithi bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwawo, wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham, uyihlo noNkulunkulu kaIsaka. Lelo zwe olele kulo ngizakunika wena nenzalo yakho. Ngithe mangilifunda lelizwi wase uyakhuluma umoya engcwele kimi wathi, a true church of God is a holy church. Isonto mali holy liqhumanisa umhlaba nezulu, njengoba nomkhwelo awubona uJakobe wawuqhumana emhlabeni nasezulwini, zehla zenyuka ingilosi zikaNkulunkulu. Kodwa ichurch mangabe selenza umsebenzi obumnyama liqhumanisa umhlaba nesihoko. Kuba khona istebhisi esithi masisuka la kule nkonzo siye phasi komhlaba esihogweni, lapho khona amadimoni azokhona kuzulazula suka ngaphasi komhlaba angene emhlabeni. I-church eline-divine recognition li-holy, liyibutho likaNkulunkulu, is the army of God. I-church is the army of God. A true church, i-church eliukhanya emhlabeni, eliqhumanisa umhlaba nezulu likaNkulunkulu. Kungako mawufunda kahle encwadini kaJohn John chapter 1:51 likhona likhuluma khona athi Jesu Kristu indodana yezulu. Niyawubona izulu livuleka, izulu liyavaleka bazalwane, nikhonze kodwa nikhonze izulu livalekile, liyavaleka izulu.
kungakuthi Jesu ngelinye ilanga niyawubona izulu livuleka bese nibona umkhwelo, ingilosi zikaNkulunkulu zehla zenyuka kulowo mkhwelo. Lo mkhwelo yiyo indodana uJesu Kristu. iChurch malingcwele kuba nomkhwelo, lelo bandla liba istation sikaNkulunkulu. Kungako noJacob wathi uma kaphupha wavuka le ndawo le wayidedicate wathi is the house of God, ngoba le ndawo yayixhumene noNkulunkulu. Kukhona ibandla lingaxhumananga noNkulunkulu, lingaxhumananga nezulu neKingdom of God. Ngako bazalwane, amabandla kaNkulunkulu kulesi sikhathi ngifuna aqaphele. iChurch liyiproperty kaJesu Kristu. Akekho umuntu oona iChurch, akunababani, akunabani ekufuneka athi yena isonto ngelakhe, ngoba munye lo muntu lo walifela ibandla ngegazi lakhe, wasilobola nathi, waba ngumyeni saba ngomakoti. Ibandla ngelikaJesu. Ibandla malina Jesu liqhumanisa umhlaba nezulu, izinto ziyenzeka kuba nezibusiso. Kodwa Sathane kuJohn 14:31 wathi Jesu kuJohn 14:30, angisayokhuluma okuningi kini, kodwa uyeza umbusi wezwe, kodwa kimi akanalutho, akhuluma ngeproperty. uSathane amasonto has hijacked amabandla amaningi. Kunalelizwi ekufuneka baliqaphela abantu. Mawufunda kuMathewu 16:18 kukhona lapho uNkulunkulu uJesu akhuluma ngebandla lakhe. Kuyisimanga ke ukuzwa Jesu athi phezulu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami, akhuluma ngefoundation. Kufuneka sibuke ukuthi ifoundation yebandla isisekelwe ngani ibandla. Ebandleni sekuningi okwenzakala, abantu abaningi they focusing ku structure. Ibandla seli adopte ama diagrams of ama business. Kunama hierarchy ebandleni, kunama hierarchy amaningi kakhulu, kunama executive, kunabantu nama supervisor, kunezihlalo ezihlukahlukene. Abantu bafocus kakhulu ku structure, not in the foundation. Kodwa Jesu wathi Peter, phezulu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami. Wase uyasho ukuthi kungana lakhela phezulu kwedwala. Wathi khona amasango aseHadesi angayokulinqoba. Ukhuluma ngama forces of darkness, ukhuluma ngemibuso obumnyama. Ngako bazalwane, amabandla amaningi, ama forces of darkness angenile and futhi they are taking over. Ngithi abantu abaqaphele of spiritual invasion. Mawufunda amahubo, ngiyabona ufunda amahubo 24. Khumbula lapha kuMathewu 16:18 ukhuluma ngamasango aseHadesi. Ukhuluma ngama gatekeepers, ngama authorities, imibuso ebhekane namabandla. Lama powers, they are ready to war at any time. Ngingangithi ungathathi ithemba lakho libeke ebandleni, ithemba lakho libeke kuNkulunkulu, libeke kuJesu Kristu, umthembe ngendlela eyisimanga. Kukhona ukukholwa, kukhona ukuthemba, lezi zinto zombili ziyahambisana. Ukukholwa nawufunda kahle kubase Hebrew 11, ufunde ku Hebrew 11 verse 1. Ukukholwa kuhambelana nokwethemba, kodwa ukukholwa kuthintelana nenhliziyo, bese ukwethemba kuhambelana nengqondo. Funa mawukholwa ukhuluma ngefaith. Ifaith into enhliziyo, ubese uba nethemba, lento abathi hope, nasengqondweni yakho. Kufuneka umbathe enhlizweni yakho nasengqondweni. kuMahubo 24:7 and 9 likhuluma ngamasango aphakade, lithi phakamani masango, nani minyango yaphakade, kuze inkosi yenkazimulo ingene.
ama forces of darkness lawo imibuso yobumnyama lebusako. Malibonga igama lika Jesu. Bazalwane, sisesikhathini lapho imimoya uSathane uhijacka amasonto, amabandla amaningi abuswa phansi kwesandla sobumnyama. Ngize ngathi ngelinye ilanga ngaboniswa isibonakaliso. Lesibonakaliso lesi kwaba khona umuntu oshumayela ke ngimbona ngathi udlala kumabona kude. Kumuntu wesifazana onomzimba ongathi mkhulu. Washumayela ngokuhlwithwa kwabantu, ashumayela ngokumuka kwabantu. Nayo lento abathi rapture idinga ukuthi ufake amehlo kamoya, hayi umqabango wakho. Ukuthi uNkulunkulu makuthiwa abantu bazohlwithwa ngayiphi indlela? NgokukaNkulunkulu, in his divine terms, in his divine essence, hayi ngokuqabanga kwami. Noma ungalifunda izwi, kodwa lezwi likhulunywa uNkulunkulu, kukhona kuhlosile afuna ukuthi sikwazi. Mangibona lo mama washumayela, kwase kuba khona izwi elithi uNkulunkulu uthukuthele, izulu livalekile. Izulu liyavaleka bazalwane. Sikhuleke, sithandaze, sihlabele kodwa izulu livalekile. Lathi lezwi malikhuluma lathi izulu livalekile, sekuna 15 days izulu livalekile kungekho umuntu oyezulwini. Ngakho ke nami ngiseyingane, angwazi isandla sami sokunene, angisazi nesandla sami sokhohlo. uNkulunkulu ke owaziko ukuthi makathi u15 days ngokweminyaka, ngokwamahora, nangokwemzuzu, nangokwamalanga ukuthi usho isikhathi esingakanani. Nama zange ngisakubuza lokho emthandazweni. Kodwa lathi izulu livalekile, uNkulunkulu uthukuthele kakhulu, uthukuthele ngenxa yezwe. Izwe makakhuluma ngezwe ilele esakhuzwa ngalo. Mayibonge inkosi yomusa encwadini ka1 John 2:15 and 16 wathi ningalithandi izwe nezinto zakhona. Lathi izulu livalekile, akekho umuntu oyezulwini ngenxa yezwe. Izwe lingenile enkonzweni ngendlela yesimanga. Mawubona izwe lingena enkonzweni, okwazi ukuthi ibandla linqotshwe ngamasango aseHades, the forces of darkness. Ilento abayibiza nge-spiritual invasion. uSathane ufuna ukutake over nebandla likaJesu alithathe. Kungako masikhuluma ngebandla likaJesu sikhuluma ngabantu abaneqiniso phambi kobuso bukaNkulunkulu, a true church. That is the army of God. Amabandla amaningi, they have been hijacked. Akusekho ukukhanya. Khumbula lithi iBhayibheli encwadini yabona baseKorinte, noSathane uyakhona ukusiguqula azenze ingilozi yokukhanya. Kukhona abantu bathi kuhamba kahle, futhi umoya wezwe masongene kahle abantu baba comfortable, babona ngathi konke kuhamba kahle, kanti we have been hijacked. Imimoya seyathatha over. Lasho lezwi lathi uNkulunkulu uthukuthele ngenxa yezwe. Manje siyasonta, siyathandaza, kodwa sithandaza phansi kwezulu elivalekile. Ngisengathi ngelinye ilanga nginokukhulekisa, ngathi mangikhulekisa esikhathini esiningi nginokuthandazela ukuthi ngizwe inkosini ukuthi ithini. Kukahle ukuthi nibe neprogram, kodwa ningabi rigid kuprogram. Ibandla akusilo ibhizinisi, akusilo isocial club, akusiso isikolo, akusiyo iorganization.
ibandla ufuna liholwe umoya oyingcwele. Sizwe uNkulunkulu ukuthi uthini ngabantu bakhe. Ngize ngathi mangikhuleka ngingena ebandleni ngelinye ilanga lathi izwi kaNkulunkulu namuhla tshela abantu baconfesse. Ngathi mangithandaza ngabona isibonakaliso ngisemthandazweni kwakungoLwesihlanu ngabona isibonakaliso. Ngibona abantu, ngibona intaba enkulu, abantu baginqa itshe. Bathi nabayofika kule ntaba phezulu liphinde liwe letshe baphinde behle baliginqe. Abanye abakhona ukukhuphuka kuleyo ntaba ngenxa leli litshe namatshe abasindako. Kwase kuvela igama elibhalwe ngamagama amakhulu lathi confession. Confession. Lase liyakhuluma izwi kaNkulunkulu lathi tshela abantu bahlambuluke bavume izono. Ngathi mangikhulekisa lokho ebandleni ngathi namuhla angeke senze okuningi. Uthi uNkulunkulu kithi asihlambulule sivume izono. Abantu abeze ngaphambili sobanika ithuba uconfess. Bazalwane, ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngaleli sibonakaliso nalesambulo, kuye kwathi emalangeni andlulile ngangiphakathi kwezimpi ezinzima kakhulu. Ngishaywa ngama spiritual waves. Kukhona lento bayibiza ngama spiritual waves. Kune force strong kakhulu ayibiza ngokuthi force of lust, inkanuko. Le wave is strong kakhulu leyo, ithi mayiprojectwa ebumnyameni, ithi mayehlela abantu ibesivusa inyama, ivusa umuntu omdala emzimbeni. Uvukelwe inkanuko ezihlukahlukene. Ivula ama appetite uNkulunkulu nomoya ingcwele sawavalile. Usuyekile utshwala ikubisele. Usuyekile ukuthanda amantombazane ikubisele. Usuyekile ukuya emabrothel ikuvukele. Usuyekile ukwenza izinto ezazimsebenzi wenyama bese yavuka. Uvukele ama appetite ahambisana nomoya wezwe wokuphila ezweni njengonke umuntu ophila ezweni. Khumbula uSathane unaleqebo lokuthi ufuna isono sijwayeleke, sis-accommodate, sis-tolerate. Kube ngathi mawusihlulela isono kube ngathi uhlulela abantu. Kube ngathi mawubhekana nesono kube ngathi wena usuyajaja. Kanti silwa nemibuso nabomoya babi. Ya projectwa lento ngangilwa nasebusuku ngibhekana nemimoya ehlukahlukene nabantu besifazane abahlukahlukene. Ama forces nemibuso obumnyama ba projector inkanuko kimi. Bayi projector lento baze bayi project nasengqondweni ukuthi nengqondo yami ingahlanzeki. Ngisakhuluma nge-spiritual invasion. Njoba ubona abazalwane ukuthi makuthiwa nje kunesilwane esifile, kuthiwa nje sifele esigangeni, uthi mawufika ngelinye ilanga ubona impethu, ubona intuthwane, ubona impukane zisidla lesilwane size sisale simathambo. I-invasion leyo. Nomuntu can be invaded ngemimoya. Imimoya ifike engqondweni yakho izokudla ukudla komphefumulo okutholile okuyilizwi. Ithebule zonke imfundiso zikaJehova. Iproject yemicabango engekho kahle. Umkhonze uNkulunkulu kodwa umkhonze unemicabango ethile. Baphinde bangihlasele ebumnyameni, bangihlasela nge-spiritual heaviness. Lento abathi sleep wave. Ukuthi ube nomzimba okhathele, spiritual slumber. Lento iwumoya, yayithi makushaya u8 la ndlini la ngihlala khona ibe siyangena njengomoya. Bese umzimba wami uba heavy kungathandazeki. Noma ngithi ngihlosa ukuvuka ebusuku kungavukeki. Ngize ngishaya ama sleep paralysis. Kuba paralyze, ungakhona nokubiza igama lika Jesu. Izinto eziprojectwako lezi ebumnyameni.
Ngaleso sikhathi ngizophupha amaphupho angekho kahle, imimoya izinika amandla, kodwa ngithe mangifika phambi kwabazalwane ngathi mangiconfessa, ngikuletha lokhu ngiconfessa, ngigonyulula konke. I was disarming the forces of darkness. Mangabe nifuna ukudisarma imibuso yobumnyama funeka uhlambuluke, usidalule isono sakho. Noma mhlazimbe unamahloni angazi ukuthi audience yakho ime kanjani. Okunye kuyahlonishiswa ngelimi olufanele. Kodwa ngithe mangezihlanza, ngibika, ngikhuluma itestimony. Khumbula lithizwi Revelation 12:11, bamnqoba uSathane ngamazwi obufakazi babo nangegazi lika Jesu. The blood of Jesus Christ. Igazi leundlu. Masikhuluma ngegazi, the blood of the lamb. Igazi lemvu bazalwane li-antivenomous. Inyoka nje ayinamandla phezu kwegazi lemvu. Kungakho uJesu Kristu kuthiwa samnqoba uSathane ngegazi lemvu, ngoba igazi lemvu li-antivenomous. Ngakho ngobufakazi bami yadilika imimoya. Ngizibone sengikhona ukuthi umzimba wami ubalula. Noma namanje I'm still disarming the forces of darkness. Ngimbathe isigqoko sensindiso ngilwa nayo imimoya. Mangibuyela kulesibonakaliso, bathi nabaconfess abazalwane bagonyuluka. Bagonyuluka abazalwane bagonyuluka bevuma izono. Ningapretendi, ningasonti phansi kwesandla sokuzenzisa. Jesu kwakhuluma ngabazenzisi. Ningasicwayi isono futhi ningabi namahloni ngesono. Sikhulumeni nisidalule ngoba i-armor of light imbathwa abantu abaconfessako nabaphendukako. Makuthiwa ubaphuqa ikhali zobumnyama, usuku expose sonke isimo sakho sokuphila esibumnyameni. Mawufuna uSathane inyoka endala ibe exposed emlilweni, nawe expose zonke izinto ezibumnyama nozenzako ebumnyameni, uzi-expose. Yilapho kufika khona ukukhanya, siyasha isilwane, siyasha inyoka endala uSathane unamlambo. Bathi nabagonyuluka bayiconfessa, the forces of darkness were disarmed. Abantu bambatha the armor of light. Armor of light awuyimbathi ngokuthandaza. Le ngikhuluma ngayo kuba seRoma 13:12. Imbathwa umuntu oconfessako. Niconfess ngaso sonke isikhathi. Niwabamba ama-confession. Ngithe sengibuyile endlini yami ngabo 9 ebusuku. Mangisahleli ngabona ubabona kude kungathi into eyi-TV. Ngabona imimoya emibili, two great spirits. Le mimoya emibili ile mimoya engiyibona kuma television. Lawo ama gatekeepers. Kwangitshela la kimi ukuthi le mimoya le imimoya enamandla. Ngangizwa nami emandleni nami. Njengama gatekeepers, ama forces of darkness. Kwangitshela futhi ukuthi le mimoya ayibuyi lazweni, ibuya kwamanye ama planet. Engeke ngize ngikusho lokho. Kodwa ayibuyi kule planet yethu. Le mimoya ngithe mangiyibuka yilena abayidlalisayo kumabona kude abathi ama alien. Imimoya yangaphandle, two great spirits. Kwakungathi bambathe izingubo ezinemibala ethile. Le mimoya yayi kwangathi imboze ikhanda, izifihlile kodwa inganawo amehlo, inganawo umlomo, inganazo izindlebe, ngisho namakhala. Imimoya nje buka ngenye indlela. Ngiyibona ngihleli, kuvuleka nje isibonakaliso umabona kude. Ngathi mangiyibona le mimoya yasiyakhuluma nami ngetelepathy. Itelepathy kusho ukuthi ikhuluma ngokwenqondo, itransfera umqondo wayo kimi ukuthi ngizwe ukuthi ithini. Yathi kimi, ubenzani abantu bethu? Ingakavulanga umlomo ngoba benganamlomo. Ubafunana abantu bethu ngoba labantu siyaba controller ngenqondo, lento abathi mind bending. Le mimoya ithe mayiphakamisa isandla, mangibuka isandla le mimoya kwangathi
zikwenza kanye kanye mayiphakamisa isandla nale yaphakamisa kanye kanye ngabona izandla zayo kungathi zintathu izandla zayo kodwa zikhuluphele lemino mayiphakamisa lesandla kungathi kuphuma into la engathi ugesi noma electrical current ibe siyayifafaza iye ebantwini besingena ebantwini lemimoya kungathi control abantu ngokwenqondo mind bending ukuthi abantu benze babehave ngendlela ethile yathi ngibenzana abantu bayo kube ngiyakhona ukudrogsha abazalwane ngangizayidrogsha ngibatshengisa abantu lemimoya ngangingakalali kuthe kusenjalo ngase izwi lakhuluma kimi lathi lemimoya lana ibuya ezweni kwamanye amaplanet icontrol abantu emhlabeni iba controla ngokwenqondo itransfera imicabango yayo ebantwini bakaNkuluNkulu bonke abantu emhlabeni mangokambathanga isigqoko sensindiso akhona amakholwa angambathanga ukukhanda ukuthi abantu abakhona ukuphuma esonweni bamahlongandlebe baphikisana nezwi likaNkuluNkulu ngabuza mina izwi ukuthi kungani lithi lemimoya bantu bayo labe baconfess ebandleni lathi izwi ngoba bebaphasi kwesandla salena mimoya ebuya kwamanye amaplanet iba controller abantu baya control abazalwane people are controlled even nje ngeso lenyama nangokwe education system abantu baya controlwa ngeeducation kune education esiyibiza ukuthi external education lefundwako ukuthi abantu bacontrolwe kune internal education lefundwa kuma secret society econtrola umhlaba ukuthi abantu bacontrolwe isono siyatshalwa kucreate ama system kucreate impilo ethile kungako uIsaya ngelinye ilanga like lathi asikho isikhalo senzele wena siyanqoba likhuluma ngani ngento that is fashioned isono siyatshalelwa ukuthi sivunde ebantwini kunempilo ethile etshalwako kungakona namuhla siyabona emabandla kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo ebusuku azangilale kwaliwa mangilele sengithi nami ngiyalala umoya usuqedile ukungibhulela ukuthi lemimoya icontrol abantu kwathiwa ngiqine emthandazweni ebusuku azangilale ngalwa nemimoya ehlukahlukene evuka khona labantwini bazalwane ngithi abantu abaqine enkosini amabandla kaNkuluNkulu nabaphathi bevangeli baqine kulesi sikhathi sikwesinye isikhathi zawuqhubeka ngesambulo egameni kaJesu Nkosi yomusa inibusise